Fis-servizz ta' Childcare b'xejn li beda f'April tal-2014, il-Gvern innefaq ma' 29 miljun euro sabiex tfal jattendu wieħed mit-98 ċentru fiċ-childcare fl-iskema. F'Jannar biss ta' din is-sena il-Gvern investa mal-1,200,000 euro għas-servizzi ta' Childcare b'xejn u b'kollox ibbenefikaw 3,366 tifel u tifla. Bejn April u Diċembru 2014 ibbenefikaw 3,856 tifel u tifla b'nefqa ta' 5,200,000 euro. Filwaqt li fl-2015 ġew investiti 10 miljun euro u ibbenefikaw 2,843 tifel u tifla. Fis-sena li għaddiet fl-2016 ġew investiti ma' 12 miljun u 600,000 euro u b'kollox ibbenefikaw 3,020 tifel u tifla. Miżura oħra li bdiet taħdin l-amministrazzjoni hija l-loti tal-istipendju lill-istudenti li rrepetew sena fil-kors tagħhom sabiex dawn ma jaqtawx qalbhom u jkomplu jistudjaw. B'kollox fl-aħħar 3 snin akademiċi ġew investiti l fuq minn 1,860,000 euro. Fis-sena 2013-2014 ibbenefikaw 1,043 student bi spiża totali ta' iktar minn 421,000 euro. Fis-sena akademika li bdiet f'Ottubru tal-2014 ingħataw l-istipendju 1,031 student li kienu qed jirrepetu, bin-nefqa kienet ta' iktar minn 702,000 euro. Fis-sena akademika li bdiet fl-2015 l-istudenti li rrepetew u bbenefikaw minn din l-iskema kienu 976, bin-nefqa kienet ta' iktar minn 736,000 euro. Servizz ieħor li kien ta' suċċess huwa il-Breakfast Club fejn tfal jingħataw kolazzjon meta jmorru l-iskola kmieni filgħodu. Minn April 2014 sa Jannar 2017 in-nefqa kienet ta' iktar minn 1,464,000 euro. Flus li jintużaw fost l-oħrajn biex jitħallsu l-għalliema u jinxtraw il-prodotti għal kolazzjon.